KHUBLEI ya pibaro. Sempunyosin ki transfer lai price nem kejing syakri. Wei nak kinang tre sarkar ba Hok Tam hari India. Balai la transfer yo ni Ophisar man kapo pau yang persyak ya kabor. Kani kalong ka Khana jong Ashok Kemka. Ubreu balai le persyak ya kebangsam. Udai IAS batch jong senam ka kandai spak kanai puwai na ka harian na kadri. Badu Ashok Kemka usong tat benta hadin lai price nem kejing tre. Ula pau nam ha kari bro kawai na kebenta kejing le persyak ya kebamsak. Bernag benta ba ulong nong trai sarkar bala syak transfer tam ha ke history jong kri India. Ha kejing ken ula syak transfer man kasan berai tam kabalong san panyau tuli kam beper ha kejing im syakri jong lado arjar saw wado arjar kat saw ha ke portion char jong leader kongres bekerteng Bhupinder Singh Huda ukam ka ula syak transfer palat arpwesin ke sarkar BJP ha po manahar la khataru kamsyam lapan long kerukom tang hakisan snem menengkong ula syak transfer senyausin bon nakikam jong kemka kilong tang ki office red kum ke archive arkeologi bat penting ha usnem azar ka kandai hadin ba transfer yu syak kam ke basan bulai ulat ha aki social media bat ong ba ke kunsnam na kejing hok banjing shisha kalong tang kejing pencak purom ha ugelalang kot arjar arpurai hadin ka kam ke basan pusan ha ke archive ulat ha biang ba archive again ula paru ka citi syau chief secretary ka harena da ka baong baka kam jong kelam tong ka ara dulai kenta SHIBUN wong ba IAS Ophisar kumau udai bandan kam kumba saup ho kenta SHIBUN handrai la pelong tang ka kam bom dan jengun ha urisau arjar atpuar la kenta yu na kejing teli ban yok kerdan secretary katba ki polo batch jong bro ki la yok ula tho biang ka social media da ka baong KHUBLEI ya ki parlok batch jonga ki balai arung kum ki sekretari hak sarkar India. Kene kadek kesengitemen ya ki Henry kawan raru kejing pencat mensim yang namar la eno tang marwe. Ki dieng babet la ot nengkong ngam babi ngadang jai pen scam manya ya ceprang. Ka transfer ke basan punyau bat ke bakado jengu lawan hau braino pra arjar arpulai. Labu ya kum additional chief secretary jong ka transport department tang sau banai shwa kejing shong tan. Kene kadek kam bapau nam kejin penkendria ke banengkong hatan sport department hadin kumbashi snem u Ashok Kemka laka kalai powdri ubnaya yom kat kandai span rupusan ha Kolkata u kpa jungu utrai kum accountant ha ke KHUBLEI u Kemka u pulih ha Delhi University ha Saint Stephen College bat u yok degree ha mathematics u yok ru ke BTech ha computer science na IIT Kharagpur ha snem kat kandai spa prapupra bat u la peteng ru ban pulih PhD ha computer science na TIFR ha Mumbai hadin kisnem wala yoru ke MBA bat ke MA ha economics na IGNU bat ke law degree na Punjab University ulanang puliru yakaan ha kapor syakri ha pedeng usnem arjar khanriu hadu arjar khat kandai longin pet Shaphang kawai ne kibenta bapau nam cope cing im syakri jongu ha usnem arjar khat ar ukemka ulalong director general ka land consolidation ha Haryana ula khangan ya ka kamde jaka ha pedeng ke DLF bat ke Skylight Hospitality kabadai ke company badan cikit klik badu Robert Vadra upersa jong ke Sonia Gandhi kini kejing di cakabian ka kontup kumbalai punsen akar hamanestra Sikapur bad Gurugram hadin kani ukemka la syak transfer no marmar ula ong hadin bakatai ke transfer kadai kejing pensitom namar ba oleh penpau ya kejing bamsam handrai wat laki komiti hadin habun kila pengkod ya Vadra handrai ukemka ula yai ne ban Pyrkhat ba kejing pensange jung kadai ke badai hong ka Khana jong Ashok Kemka la tho ha got ba mi house nap azal arpau ke bakerteng ka just transferred the untold story of Ashok Kemka kinong tho bakerteng hubhag deep kang bat Anuradha kalkan kila tho ba watla la kemtan la shim kabu ban la pendolat bandung haki central posting handrai kejing shisha ke bakran jungu kala penlong yu kum udak jongki Ophisar sarkar ki bateri hong house nem arjar khatlai haba ulong managing director ke Haryana Seed Development Corporation ukemka walaupun pabiang ya kejing bamsak ha kejing thet sambai da kane ulab ben imbiang yak pisah ke sarkar daki keluar tengka Henry la transfer no biang ya sya ke Haryana Staff Selection Commission badhang taru ulab ben pabiang ya kejing bamsak ha kejing tepkam kaba ulay yo biang da ke wepat ke transfer
Henry hakapor borok kini ukemka ula janban pelang posting haka PMO kamut Prime Minister Office kamut ba kapos haka office u Prime Minister hadin ba Narendra Modi ula long u Prime Minister House nem altar karsau ladon ki kubor ba laban pa yu kamka shaka Prime Minister Office Henry kata kamshem lajia watla don kajing bamne tika Henry kamka uluan ra SHIBUN dijing penkala banet slam udai unang persyang ban penkala digital yaki land record sa Haryana ula peli yaki e-governance system iba penlong yaki syakri sarkar kebasyai bat berlait nak jing bamsam haka transport department uluan ra yaki jing penkala haka teknologi ban penkalan ya ka jing penbit license bat vehicle registration kenang ban penrit ya ka bamsam umjoru haka social justice department ula sedang ya ka direct benefit transfer ban pennek ba kapisa pension kan poi marmar hakilang yo jeng mentoy ki kunhon padba bagi RTI aktivis ki ju yang rengkat badu Henry ulama ru ya kejing sya tambor kum bijing sya tokit na ki department beper lani ki departmental inquiries ki parti berkisen persya Haryana ki ju penpau ba kejing transfer ba man kapor jengu kalong kasaki jong kejing sngo isi jong ki sarkar persya yakinang pre sarkar bahong Henry kini kurkom kapeteng ngapo ke sarkar kongres bat ke BJP rukum jo haki kentian padba baduna bat lembak ki post jungu haki social media ukemka uju paiktin cakang kumno ke politik sa India ke traikam ula dawa bandan ke fix dan ya bat ke jenglai load haki nang trai sarkar ha ukul lalengkot arajar arpulai ula airu yalade ban yalam ka Haryana Vigilance Department ula tho kabamsam kadap sindat habenta baro pandang ya iya kabamsab kapan mong ya kaman sim jonga ha kejing terang ban weng ya kani kejing pangkum ka kanser ngala pendam ya ka kam syakri jonga lada ala ailan ngan penpau shisha ya kejing kon persya ya kabamsam ban amdan mano menoru wadla ulong ubakrau ni ubadan bor un salait na kani tangkini hi KHUBLEI SHIBUN